خالد صاحب تہ ونان جوانا وارش مژراو ژےٚ تھاو ٲخری منزل ژےٚ نِش توحید و سنت آو ژےٚ تھاو ٲخری منزل قرآن و سنتس کٔرِو رٲچھ ات منہجس رٲچھ ات طریقس کٔرِو رٲچھ ژےٚ نِش توحید و سنت آو ژےٚ تھاو ٲخری منزل چٲنۍ ذمہ دٲری ژٕ تُل رچھ محمد مصطفیٰ سٕنٛدۍ پاک دیٖنُک ژوٚم یہے چھِ چٲنۍ ریسپانسبلٹی پنٕنۍ ذمہ دٲری چھِ سمجھ أسۍ آے نہٕ یور گپ شپ کرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ زن واریاہن ہُنٛد زندگی چھُ انجوایمنٹُک ناو لائف از ناٹ آل اباؤٹ انجوایمنٹ أسۍ چھِ أکِس ذمہ دٲری تحت یتھ دُنیاہس اندر سوزنٲوۍ ژٕ تُل رچھ محمد مصطفیٰ سٕنٛدۍ پاک دیٖنُک ژوٚم یہِ گٹہٕ زول عالمُک ژٔلراو ژےٚ تھاو ٲخری منزل یہِ گٹہٕ زول عالمُک ژٔلراو ژےٚ تھاو ٲخری منزل ژےٚ نِش توحید و سنت آو ژےٚ تھاو ٲخری منزل یاد چھُ تھاوُن مرُن زیُن خٲلقس تامتھ خبر چھا واتہِ کر آلو زندگی ہٕنٛدۍ یِم کٔژتام ؤری زندگی ہٕنٛدۍ یِم کٔژتام ؤری کٲنٛسہِ 30 کٲنٛسہِ 40 کٲنٛسہِ 50 کٲنٛسہِ 60 70 گوٚو از کمال یِم کٔژتام ؤری یِم چھِ محنتٕکۍ ؤری یِم چھِ کماونٕکۍ ؤری یِم چھِ زادِرات تہٕ توشہٕ تیار کرنٕکۍ ؤری مرُن زیُن خٲلقس تامتھ خبر چھا واتہِ کر آلو سُلیزا دے سفر سنبھراو ژےٚ تھاو ٲخری منزل سُلیزا دے سفر سنبھراو ژےٚ تھاو ٲخری منزل ژےٚ نِش توحید و سنت آو ژےٚ تھاو ٲخری منزل لُکن باوُن تہِ جانٕے گوٚو مگر پانس تہِ سن خٲلد لُکن باوُن تہِ جانٕے گوٚو مگر پانس تہِ سن خٲلد نبیَن کٔرۍ تتہِ کرِ گراو ژےٚ تھاو ٲخری منزل نبیَن کٔرۍ تتہِ کرِ گراو ژےٚ تھاو ٲخری منزل ژےٚ نِش توحید و سنت آو ژےٚ تھاو ٲخری منزل